Kadamu tunggu Yesus Rasul Kadaku tunggu Sejujur di Yesus. Kopi sanangan dong kaswabon kumadati insanan. Puji Tuhan tu kanu takod kapagiampay insan pakagud kaswabon na bayno. May patilambus, may tako kaysi sa ginawa datid iswang na sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw dot timpu diti insan po dot agunah dahay mangilaw di borasnu maya dot makiano sa kadungno bayno. May simbayan tibu sa kendalanon dot kaysisan dahay da sumambayang. Paingka nagi kadawi boros-boros nudat ay gitan dahay orongaw ambulayan dahay kasabon bayno nga patilombu sumanahakot kagiratan na katumbayaan kumad kaposiyon rohani dahay. Tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kukuran na nipih di kasadok. Tumbayaan ako ang lumisan nipih dati gisambot ang lumisat ngingis datid kaswabon na bayno. Okay? Nga hali piad asanong kangi si kasari bo tu inapahit papiandasan-dasan dati nga paimpasih kasari toko paimiyaw kasari katarimohom kapuriman kasari toko pati kapasiyan dat pinalasan kumadati damot itinahi titahak kakinarahingan dat apurimanan datid manikita daw hinggod patilambus tokod kanuh poh dat haro orongaw haro okito haro purimanan dati. Tepat na padam kaswabon na po bayno nga kapasik ako dit ulam pukuluno ako din napasik alumi sedani pihku kaman ko napad alumis nga yadit osanong tamodad igitan da iswanggot pawayaan naman ng boras sa boras kinarahingan nga nalihuan ko kapasik ay alumis sa tinipihoy pihondom-hondom punuman polambu sa bayno nga ay kodop na kago kapasik kadid inapasik kapiya nga hinga po dit nasaraw okay? Sanang kanta darid man tulis-tulisad it antakan nga kaubasan dia di ba apasik ka na pom ay asaraw no na inipin modap kago tatap na alihuan okay? Sanang asaraw tulison modap kago anan da alihuan haron nagidot antakan na pod ikay pito ko nga lumisit lagu istimiwad orongaw dati kapasik ko nando nga it aiso na to soro-soro nga alumisan kumadit it lagu istimiwa choir na orongaw it nakita no diri nipi yadi ya sambungan dari gurup gurupat teologi pagiuhat-uhatan da teologi kaswabon na po baynohom iso ay tulo dat orahyan kung mangigit kumadati kada kayami ginawa pero pira tadaw di nakatalib inapahi panambarasan dati nga har na pulat awayaan har na ti coinsok ko ginawa dati har ni mumusay dati miyagalidit kuren panangku kana ginawa nga pagangatan na pod kuma dati kasobo na baynohom nuno na po awayaan paingkuro na po at timbaban dati nga kada no dat tawar hati janganlah tawar hati kada na kayami ha ginawa ayami kayami anaw
Anau kagawon di harpo borsa ayami, tawar, ayami, anau, nu pabor sesuai. Jadi iririn lagi. Isu anggat 2 Timotius pasal 3 ayat kumaiso kakitanan dat ayat kaboboyuhon dat tulun dat timpu do kalimpupusan. Ila ay na timpu-timpu na pod kalimpupusan dat orikot nga timpu-timpu kalimpupusan rumikot mas matiot timpu dit sukar susah ay samoro. Oh, ay samoro eh. Ay samoro osin ko opodos nga kamuanid ay samoro lah. Tulun na po nga mencintai dirinya sendiri. Om osilih nagi kadaudot ay panakisimoya tusin. Na painuman pagguluan na kapedhilo nga mencintai dirinya. Nga isegadi ao pusat tinan sendiri. Paingkura kayo. Opus kau da kayo kaamo. Antakan na punda di magisinta-sinta po tu it masas po it. Nurid deh. Mada-mada cinta ka nga. Nu kanda di man nga pintulisan di. Cintailah dirimu sebelum mencintai orang lain. Karena di kaubasan no pod ipintulisan tadi nga it harahi bukod biodata kagaki pinsuangan nanda dati moto ka pumungarani di tay ka it kata-kata hikmat cintailah dirimu sebelum mencintai orang lain. Hari mo tiga katapatan no nga harohi at kantakan dat inapohit komendat opus takot tinandati nga hingga nagidid ada-ada ni semua no ki komon kuno pod adaan nga right ka iti komondo kalidasan it kalidasan ko basan na kalidasan na sayra na pundod ata ko paduli iti tinandati nga irin na da sumakit komon na po apa to tilat komon na mencintai diri nga kagalagalidit lobi kantod kosanda tilo komon dit ay mementingkan diri. Sekirad mengilumis mencintai diri kay mengilumis. Mengilumis kubasan pa nga iti kongonduan lagi. Nga iti tangakusay nga aporlu hibo dat mengilumis. Aporlu takay pengkurmari. Aporlu hi mamaguna hidit nugya papiluhadon nga di tinaturo si tilong lotion nga digi tu mamagampi mangilumis gi usay nga apor luhi bo kadad it kongonduan mesti gya saimbangi suway ka ilat kamoyan na mencintai diri nga noritan nagitit menjadi hamba uang isok na pakasuwayanan kutit wowoyoon nga hiti watas dati iti Malaysia nga iti kamoyon dot mencintai uang nagidi ilando iyaw ko piyo katimbaba nga sekira na pod intangan toko itulun-tulun dot kamoyon dot kampay dikantakan right ko kausinan da pumugunan nga miagalidit ihon po ako no korikot to mumusorow bo milod
monondot tamu musoro pengkuro. Siyaw laki niya galit ida tango YB-YB, menteri-menteri tu iya kayo nagyatang ang mahal gaji bo. Sembulan rata-rata 50.000 gaji sembulan. Iya dih pia ginumo gaji no nga ay kampai kay lokomoyondot ay penyelewengan da kausinan. Kumakon ka akuri-kuri. Juta-juta, billion, million, trillion, no pa kagod. Kalapas trillion, no. Ilood daw ilo kaswayan ko. Nga, nagidi ay landot, iyaw da ko piyot. Hiri lah. Nga ino pa'y kaswayan to ko nga, sudah pun da ina po gaji no nga, 10.000, sambulan. Iri sambulan. Haro 50.000, 70.000. Rongaw kadahayad iti tang rayat nga pensuang ko dit kamoyon dat punyaliwengan da kausinan. Irihit kaswayan. Hinggon, di ko petusin dat. Gaji no naging nga 50.000. Hinggon no itusin 50.000. Ako'y hato ko'y karongod. Montirid iti dia pinapadara magaji daw sambulan. Montok ko hilod. Kutabulod. Tok aramay na hadit. Orangot di. YB Paliman P128 Suk. Ay, Pondor ito ng aran la. Pinapatahak ko gaji daw sambulan. Montok kot pembinaan jalan kampung. Sinulihan baru. Oy, yodih na panadi ka piyahom. Tok. Gisom mo ti kapatay nga ata ka na daman gantiay. Nga, hanya mimpi na ritong Pinay. Hanya mimpi na harati di. Dawlo na gindad, sambulan na gaji. Pigusa-gusa-gusa. Pigusa-gusa paruntukan pa ngay dawlo na gindad, gaji paribadi. Puji Tuhan, tu halik piad niya galid di. Ihati piyahit ay karikot timungan piyah pendapatan dosan taon nga karikot 50.000 nga ino pa'y kapuahangan dati nga haro kasari. Montok dot pelayanan da kinorohingan. Haro mo suarat dahay di sa depan ko ni Hab. Karahit to ay iti pelayanan dot gereja do iti. Haro iso masaala. Haro iso masaala ng bulayan, right ko ipembangunan gereja. May no di pagi baras-barasay nga tumano do kaganan do ginawa dati may to kono sa kadungo iti pelayanan da iti karahit no iti iti bangunan gereja. Yo didi. Mantad ko kapuahangon ngay dati hinggo to kono po gereja dati nga iti na po gereja koing kakat iya di kalumis mantadidit sa kadung tanga anggota ngay. Puji Tuhan. Pi agumo. Hapada ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit, saringgit, kaubasanan to kono saringgit lah. Saringgit nga atumbayaan to ko dat mantad ko
kejujuran iginaw dati mo na pot abarakatan nga kinorengan. Kada to kono humontol lilot 10.000, 100.000, juta-juta. Hanya ilo na kumankod hanya mimpi nilo tilo nga ino po kapanganak ko itong Pinay nga iya di ginumudat atarima edit ilawawayan nga dati ay anda na kapitimbang bogi mangus-gangus takapayatim ay karikat titiadiyam ay hiri nagi iginawod harakopuhangon nga iri nagi borasan ko dito nun ay lanom iyo dito kayo sa kirad iyati o hiri kapyo nga puji Tuhan nagito akon ko iyati pagumbalan sangkura ginaya pagumbalan dati adi. Jadi naboros set mencintai diri menjadi hamba uang. Inta intan na pohitusin pitimbangan no di umur itulun jamana mohitulun tusin bojuta-juta ping ano dadi ko pitimbang ki ano ay ano siya ay iri om kulom pupusan no hot kaposiyon surupod kaposiyon. Iyolo no padi nga monomboros ang sumbong nugi kadaw. Menyumbungkan diri pemfitnah. Tok kaubasan mo titigi. Kaubasan mo tid iti right po ko politik asaru nad awayaan nilo lah. Ato ko no po kailom otopot kamu polombuson nga poing kahilo yut nga ina padahit korohian to kom kada dad ilo no pot menjadi pemfitnah nga ipagilitan dati. Nga ramay mo tiga mo kinangaw ko nun dit borosan siya nga tok aramay mo tiga hay. Yadit ngon nga kara-karahay ginawa no korongaw. Sumap nagimolahing akay lumongon sikaw nagikadaw o pusaw dot ugama. Pensuang na bolot ay kamoyon dot amongon sikaw kanapolo nga nunoy harod dia ako'y opuas ki. Haro po'y ato ko sikaw dit iharohit kanunuh-nunuay. Amu momoduli hugama. Kada boros sa tulun na suway piati sendiri nga hingga dit asaru takay momoduli hugama ki. Mangirad momoduli tokod hugama sendiri teko tulun da suway kadang-kadang opo duli tokod dati nga ato ko opo duli da suway pengkurma diri abuli ka. Haragay ginawod monikid pati ugama nga idaho panumbayaan pensanan na po nga ay claim monagi claim that iti na daw pentapot ka. Iyati sebagai Adventist magakun to kay iyati na po nga iralan na pentapot. Ilo hugama suway lo nga iri mo ti dilo ginawo. Iri pagid ay ikomondot sa pitahan-tahan sa pitahan-tahan sa pisap-sap to tisam ti sa ilo hugama nga ay claim tay ko mamuhondom dot iti na daw panumbayaan at octopot. Pengkurma diri ki. Opusaw takot ti dati hugama sendiri apato tinangkod opusawi kadawlot katumbayaan na dembokon. Sayra na pundod mumba-lumba takon na manginting-inting.
mengingim bule pasal hugama nga no kanda ditulun om harangai no hugama tokoti harangai no hugama tokoti ka iyad kau basan tiad deh nga iso it oratian dati dahilo haroy kasariot halik piad magisusuai katumbayan dati dinominasi dati nga ilo no po komondo hormat nga haroy kasari de ipagilitan dati nga ako ni ko insanan mengired ilo suai harohid hormat katumbayan dati iati nga haroy timpud tokoy hormat diolo kadaw nu pangai amu koiloh dot lumisih amu koiloh taruk kodi kapil taruk kodi kapil tu tidak tahu milo-milo pada hari kemudian tidak mahu mengasihi nga ilan po nga tidak tahu ngai di koilo do po yung kukurutit kemudian lumisi tidak mau mengasihi kano po nga kemudian po nga koilo pada nga tidak tahu kano po di atau koy kemudian datid taruk juga ini tidak tahu ano koilo amu no di koilo dot po yung kukurutit kemudian lumisi sekira na po dengan pensamukati boras dusun nga tidak tahu berbahasa dusun okon ko tidak mahu nga tidak tahu uruan mo ti diri tidak tahu sekira miagal ko iti mambasa tidak tahu membaca piagalan no po tidak mahu membaca inti no po tidak mahu nga koilohi nga amu mada nga tidak mahu kano po tidak tahu kano po di tok oruan kira dot oruan di ko pero miagalin di sekira no po ako'y lumisi paingkuro po jadi berdamai tidak mau berdamai aisa no po komundo lisid isuang pasien paingkuro po di komundo berdamai no kuroh malo tu ako'y lumongong sikaw ngay di kayo berdamai nuno kakuaan o susun suryanan no pagya dati nga amu gya mo maduli danuno amu mo maduli hugama tu ay lana dati itinapot hugama ngay nga right na pa kay iti lumisi tatap daharo memolisih tokod molohing keluarga tanganak tulun sa pitulun sungkad tukad nga kano po opusaw hugama ay so ngay no lo kano koilo amu no miloh dat lumisi paingkukura ka po din berdamai puji Tuhan tu ang pusaw ngay toko dot ay karay titi kamoyan dot hugama haro patilambus pas kasari iti kamoyan dot ay lisih da ipagilitan dati kamoyan dot miloh takapod haro nga iti kamoyan dot pibabasan iswang da kapasyan dati orohyan da papara terata tulun haro dito ni tingaw tapat mo tiri kaditingaw kadaw amu olisi nga olisi madi suang talun binatang haran na gitiad di kadang-kadang kat iwalay nga yadi mo mikaruhang kopiodo so piurodus po
madi mumanggi tasu, monimbongol li tasu, monimbongol li tingaw, osonongi monimbongol li sawo, mintong pongamu. Iya. Jadi ato kanu po apaduli kamun da hugama nga tatapna right ko papira tatulun nga haro ampay-ampay. Sedangkan da ihati piat timpud dended aparagat tokod isuang kogaman nga amu na tumali bilo kamoyen dat gosip-gosip iti kamu na membawang amu na tumali akanuh dat mangigit dat kaposian mamusus sa kaboboyhon orangit om amu orohiandit ongo it angarahat to korohian dohon na pod harga te kamundat preng mo iri no hit opiduo na ginawa ko sumunod sanang kati ka amo iti kamoyen da preng pingkuro da kod osoro sanang ka amo ire sira na pod intangan no nga koruol ga ginawa ba koruol ka piya ginawa hali piya paguli ninda siya hit kantakan idi tudukan no di kamera ka nga sakira na pod ay ngayon pensam mo ka ila ayat ta kaswabon da bay no nga miagalit paparat-rat gya ka kitanan di haro no hi popotogod dia gi popotogod dia gisamot iya indo puro kagalagalit ano orohyan dito sonong mo nga sonong piya kamo yun aramay mo ti mintong di tampinay nga suway mo tirid iya o ontok kono pod dim suway mo tirid it mintang kawakon da ontok kom iya at ontok ami hagal ko purimanan suka mengkhianat amo musorot anaru mingkoy laylo tumano da korohian da sendiri mantad ko tumano da kinorohingan sakira na padadi ngon dati sorry sido ngailom ogumu anaru dadi lo nga may to patilambuso at ay pangintangan dati ayat patilambus hilod 2 Timoteus kaapat ayat kaiso gisam mo kawalo mantad ko iyati no pati nga pelayan da kinorohingan itih na dadi kaperluan dati sayra da na imbulayan to kolot pengkukuran ako at kawawayaan itit tulun-tulun da ikalimpupusan na pamagunan itaguangan na pakinorohingan Kristus Yesus it mamahakim buat tulun da paimpasih nagi napatay mamasan ako dat monopot kopya kumado kayo maya dat pinintalangan daw nagi montok dat kerajaan daw mandati polombuso iti boros sa kinorohingan paingunda kasari toko id osonongot kantakante ko it amu osonong kantakan paintalangan na dati nunuhi sala managi sunuday bilinan miampay da kasabaron nagi panantudukan tu orikot matitimpu dat tulun na po nga ano kanu monori mo dat tutudok dit olidas nga iyolo na po nga monimong iyolo dit mangingya ngay dat tumano da korohian diolo ikanu dot monumboyo dot pakinangahan diolo iyolo nagi nga papatayngud nagi talingah dila mantadat katumbayaan rohian diolo dot mangukab montokot it amu ang topot nga igitay no kaposyenod isuang ganunu na po
sabar to kon iswang kakanggaritan, pawansayan na hit buru-buruan, right ko menembur sa boros kinarahingan, o may napatumboy o itugas. Tugas no sebagai sangulo na pelayan. Saya na pod o kita to kalau di 2 Timotius pasal 3. Nga tok haroy dadi lo pamalapis to kod pasal 4 nga kakikitanan na pom aga Timoti kadaw. Saya na pod apa dulid hugama atulun pahingkuroh kapadid may papasunod dat right kaburo sa kinurahingan. Kasungko ta kana padit tulun dat akon ka isa katumbayaan hirih nandad o kita ta kay kaubasanan diolo miagalit ako kay lang pahingkuro dako da purimanan nga miagalit akara ta kana diri okon punda sahulun kana muasis punda lagi nga akara kana diri ya dimuli muli na da ginawa no nga ay milang muli tambalut keluarga umbal pondod mogolisun pondo nga kanuming kaili nga sangulun ko po nga akara ni ka da purimanan gi kumain na po nga ay tapat na gid pati lambus ta kod iswang da palayanan nga aga Timoti litang Pinay. Kano ta ka naging da mamisunod da tulon da suway iyati po nga iyadihi ka daw. Pahingkurah ta kadidet no kadhilo mayno bilinay tagurla ka nunoy sala iyati ka daw nga mo nakitano di painsala hilo na kadaw la kagaton dati. Ino pa'y kapagulo dat ay manda dati lo nga harla komondat kuasay la diri mo ka. Hinggo-hinggo nga haratit manumpalid, hariti kambayatan, hariti mongimbayat dati, hariti korotuon. Nga sayra na pod kuasay diri. Pususan to koot. Ay sa milang mamusus dati ti, iyati no. Sakirad anuan ko nga iya no milad. Iya iot ay nuridi. Magano kaputusan dahiri. Antakan di sekolah sabat di kasuabon kaniham, tadaw sabat kaniham. Di tabangan kuhot pemimpin perbincangan. Aramay pengalaman di siyo. Milo ni gidati man guno. O ngay ni siyo pomoy sa walay. La kampung at sampaping. Mantad ka kapuahangan di tuan rumah. Karikot na di hatim pumakan angatay siyo. Akan ka isi saot denominasi misway. Jadi itong rarapawon manuk ko ginuring no, sada ginuring no. Kay makan wah may to kon nakago ti dia ka haro di tintin. Tikiday. Tikiday nga haro di sanggulun dat koilo. SDA ko pumagay, SDA ko giadi-adik ka. Iya, SDA ka. Iya, ka nagyadi-ati manginom ka. Nunod ako pasimbaran. Agumoy, ino pa simbar kasari dati nga. Mga kanako giat tubat. Mga kanako tubat itibo ka. Kaubasan ni matid haro iya dihot ay pangilag mga kanako tubat ka. Haro nagiit ako obas ka. Nga milopod minting ubas sagin. Ako ubas ka no nga minting ubas sagin do ka.
Oh, gumo na po hit no ralan dati did mangilag bo, haro na po. Nga kaylakom nunuhod numandis yun, pinanimbar. Ay obas, obas. Sa kiramiyagal tigi obas si badanda nga nakatawbat ako, nakatawbat ako no di ka. Tok iya di iyahon na po nakarango Disembar nga angaman ako Ay obas ako'y danda di gulo nga nakatawbat ako no di kanuno pagi. Miyagal dit ogulian, iya dit sa kirad iyaho la. Ngon barsad iya di nga iya dit ontok ako, ogulian ako. Komono pa nga ata kaya ti nakatawbat. Obas sa gidanda di nga nakatawbat ako no di ka. Tok kom kadi di tulunam tok om ino ni o bulih ni o sanong yung mga kuya dia tu nakatawbat. Tu nakatawbat kagi. Om o bulih na giri bo. Iyo kayo hit mungkin dat po nakatangkiad ka piyo te ikaw nakatangkiad di nga onuan na patambalo tam umbalan ni kasari iso na paralandet manimbarat it pananon sa gatambalot nga nakatawbat ako na di. Nga monopot nga tumubat ako ninda ko boros na tamod gi. Mani monopot nakatawbat ako no. Kaboros ta kapatid di ham yedit aguliani it manahak tu rati no padi nga ahal pa di la yaw nakatawbat. Jadi sekira na pod intangan dati ti right ko manumboyo to ko pangalahawan na kinorohingan iswang da pelayanan haroy mo ti kagaton dati. Kada boroso da tulun da suway ihati nagi iti tinan dati kaposian dati nga agat nad apurimanan dati. Paingkurot ako mamisunod dat wokon serad ihati kadaw nga ay osadu o piagalan. Kaboboyuhon di lo. Intangan ta kono puluho di 2 Timotius pasal 3. Hamba uang. Nam isay dagadi ta arahian dat og gumutusin gi. It ang sumbong, menyumbungkan diri, o binton das to katulun da suway, ato ko opuso right kahugama, aura matat itulun da labi kalahing kayati, akay lad mongon sikaw, akay lad lumisi, akay lad mibabas, paparat-rato kon. Ngono pa di dati intangay lo nga, iyati kadaw nga iyo di labi kurang iki. Paingkurah ta kadi dat ay manumboyo dat pagindalanan da palayanan dat iyati nga miyagalid di. Ilo na lot I will go dati lo. Nembulayan dati lo paingkukura ko boboyhon da tulun da ikalimpupuson. Ngayon piagalo dati sebagai ay manampasi manumboyo da palayanan da kinorohingan. Kakitanay na po di nga iyati nga patawbaton. Miyagalid dit haro opor luraha kombal kombal hitid kininon dahay pangalaman dit hilad tambalut sampaping kawalay. Haro di opor luraha to accident. Rikot na di pira-pira tulun minay moy pakiparisad mamadara maraha. Parisawa nagi nga calon pendarma oporlu na gidadi darmahan. Tu asuko paraha. Ihati sebagai ay pelayan na kinorohingan. Intangan na pudi dati nga ihati nga oporlu na gidadi layanon ka daw gi. Jadi ilo na lat umalan to kono papaburu ilat yelo. Kada dat mo boros to ko nga mihagal po 2 kali 2.
2 kali 5 mila po komo yun, 5 kali 2. 2 kali 2 na po pisamputulon nga ito'y mito. Iyati it mandati barasay nga ay sepiswayan. Jadi patut tot iyati na dadihit oporlu harokot harohot kelebihan dot man toko po miampay mumang toko buru iswang dot kaparagaton dati kaboboyuhon maya depanan tudukan da kinorohingan. Iso pakaguhot bahagian dot orohyano kumagangat dati pukulan namoy nga hari Minggu iti bay no boki haramoy tamu ka isay no po tumangkiad no po isay mamuto nga nakarasamo iti dahay di kasodop sayra no po dot okitoh dati dot kaboboyhon da tulun dot iti timpu-timpu kalimpupusan no po magunan akhir o tangan papatumboy iti palayan na kinorohingan nga agat no okito dati haro kagaton nga maya ilat tulud panambarasan dati ikalan sanandat kada takonadad yumami ho ginawo. Jangan tawar hati. Iyati pia sendiri saya kawaya takonot kantakan na koposyon pagumbalan po tayo ko iti cabaran na koposyon nga mumbal no yodit nagyari tadi kumaus to kono putus asa ilo no ngay kongo yun dati nga ino po hipagangatan na hitihom kada to kono dad yumami yodidi nong giris yumami mumangyami o ginawo mantadidi iyahay no po nga amu mumangyami o ginawo nga hali piad ihay no pati nga tulun no kaubasan iti kamoyon da tinan manusia lahiriah nga sumosot merosot nga ginawo na padahay oy waguhan kasarim mo ni kita daw kakuaan no po nga iti no pakanggaritan nga agaan dodondo papointa lang naging montok dahay do kabontugan di pay ngampus monalibambandat nununo po it lobi kagayo mantad ko koinggoritan dahay kakuan po nga iyahay na po akon komintang gi okito suway ko it amu okito kakuan po nga itino po okito dadamot no nga ino po it amu okito nga potilambos aramay na dagya perbincangan di komulakan di konihab nga aku gadi osimbayan bod hargyahot pinagibaras-barasan nahay nga ino pa numan pa talango nga ay right ka iti magihumihum magihum ikalan sanandat ino pa katua kala sa DM2 nga haron na dinayom dat bujang nimit disya digi tatap na pagulunan na po dati mangira kusay ko tando nga nuno hinsom alawa na gigi kada ko pangudot ni mangga iri ni pagulunan to kita gulo mintong to kagya ginawo nga kapagulo nagyandi okito nga sorohon na dati iti no pakalumison iti kalunduson iti kawakason alangkas nga tumagak tumalup berkurangan merosot ilo na nga ilo nga ino po ginawo dot paintunod ang patilambos nakasari
iti napagya dati ti hom ay rumaat ti ati turas nga asanang nga paginawa no, asanang ka napakaulon pati lambo si ginawa no di miyagalid di. Nga malang nga din arat pa turas, arat pa kago ginawa malang nga di kago ti di hoy. Kaya nga kapagulo naman ti nga hinsam-hinsam. Iyahay no pandi tang nga hinsam mo hinggon di kanda diwa ka. Ino po hit naritan iti nga ino po'y okito nga mumang tumalop, mingkuri, sumosot, kamon ko na pa sumosot ti nga marusot ba. Tu ay laan dahay, dot sakira na pod itiyon ng dahay, dahiti pumugunan iti nga man bungkaro, kinorahingan na po nga poposadia isiyad isok ko yun ng dahil sorga muntok dati, isok ko yun ng di paingampus, it okon ko wonsoy dolongon datulun. Dadamot ta iswang gatiyonon dati datimpudon do, iyati na po nga o gumu iti kumayan dat ay kainggoritan dati. O inggorit ko kakuan na po nga langadon to kadadi tiyonon. Do it pino batos kumadati datimpudon do. Manta didi miyampay dot ay kipanampa kayto ko iyati na po nga ato ka di adapatan da pa'y langgoy. Pakuan po nga dadamot at hitito ko kinoyonon iti. Iyati na po nga harohot kagaton dati. Harati kamoyon dot no jadi mga luduso na mga lu. Kapuriman takod audipon. Mantadot kinagato do nununo pa'y koinsok. Tekanan koinsakan. Mantad didi iyati na po di nga manuh toko dot panampakaywago tanpa hilo kawi ko bungaw lo tanpa mengidu di panampakay laid kakuan no po nga ino po hit laid di nga no tolon do ko posyon. Iso no po hit momonsay datid kawaya iti kamunda kagaton nga sakiro right ko panampakay paingkuro ko manampakay iti rasok dodondo sayra dot miagal ko rasok komodop lah sayra modop manampakay to ko rasok oposik ko sumuliwan harodi ngoyen nudhe lod sampiduo sampaping kawalay moy kakagod di rasok kasuay lapahan yun di bolo lapahan milo hibot yun di bo olopisan i kaboboy honda lain nga sakira no po rasok oyo po si rasok no lapahan no ipamalapaw no nga orolihanid oyo pos osonong nod oy du manampakay takot diwago hara timpu-timpu dot ikaboboyhon dati nga miagalid de nakuro tu susa takotid popintalanggot ay popoburu do kasaksian tu ino pohit panampakay rohani dati nga haro pakasari ilaid harohi mamalapaw no aman idu patamon manampakay diwago olopisan piya hilaid nga misuay na oidu manampakay to ko dawago sakiran iri kasari manampakay guli ikasari it laid
Nga haroy mo tigay pamuhandaman di sumano gi tok antakan na pumatidit mangakan po ko film tok asadap asadap matitulanot ka haroy mantad ko no kumbalom hari kapuriman yedit hapon na tagaki kapurimanan hiri bogi hari kasari kapurimanan hiri nga ino paday kalansanan dati so kiroh det anuman patamo ipanampakay laid nga pakayan no paywagom ano ko sa ibawi laid alapahan alapahan sa kiro miagal ko sakot o sidung om anakano sumoybaw manta didi ginawa na padadi dahay nga patilambus dot lipiad o puri manandahay dot salinay dot iyahay na pohom paingyan do hiti tinaniti iyahay na pohom osadu po mantad do kinorohingan paingkura takati osadu tako ko puri manani mo tilad manikid dati nga mila takay mamurimon dot paingkura nang kuot ay koy sisan dati kumakinorohingan osadu takotit osadu patuko paingkura nga ikalansanan dat ang samok harapan na pod ang samok nakadati kumakinorohingan itimpo iti kaposian dahay nga kaposian dit tumbayaan okon ko mantad ko minintong ipangintangan melihat nga ginaw na po dahay o girot om lobi-lobi pondod iyahay na po nga ay orohyan dot mundali moed iti na po tinandahay nga paingiyon kumakinorohingan mantadidi monotos nang ikadaw yahay dohiti tinaniti isaliwan da tinaniti moed iyahay no po nga paingontok da itaguangan da kinorohingan tok agayo no mo tiot ay koboling kahangan dati ladhilo sumap tokotit korohian dati nuno korohian dati ino pinaritan dat isuang 2 Timotius pasal 3 right ka iti kamoyan dat mencintai diri oritan nagit kausinan right ko koboboyuhon ang agat mo tingay litang Pinay ino padadihit pagangatan dahilo nga hali piad iati no potihom pointaguang ilo ko mo na mencintai diri mencintai uang ilo ko boboyhon dat miagal nga ilo kagaton noritan isuang 2 Timotius pasal 3 nga puji Tuhan tu kami berusaha monotos tokoy dati mantadidi insanan na po nga tumaguang takati kamundat pengadilan Kristus moydad insanan na patulun nga kano nunuhit apatut ta otorimo daw kopiontok idit nunuhi paburuan daw isuang na kaposyon osanong potay ko araat. Jadi puji Tuhan kada tako na kayami haginawo nunuh piahitit otoguangan dati pagumu piahot ay kaimbayatan korotuon dati nga no kadisio isuanggot 2 Korintus 5 ayat 9 manta didi
ihati no po nga monotos to kay kasari. Kada to kunod mumang yami ho ginawo. Ouruan no o gumu o kay goritan pengkurahin na naway anda ti pelajaran di kanihap. Nga taga kandot isiso o tanak ko kusay golid apato tanak do tandu nga ino po hi ginawo dilad sebagai pananod da kinarahingan nga patilombos kasari. Amu mumangyami. Ikalansanan da iyati mantad ko ginumuan nilot ay kantakan da tulun da timpubay no pensuang na iyati sebagai pelayan da kinarahingan kada tokono dot mumangyami ho ginawo. Miguli-guli piad ontok ko pagumbalan to ko. Miguli-guli piad iya no pakotbah. Iya no pa pemimpin. Iya no pa doa pembuka dari gereja. Ay iya nanda tu kailang malayo ka. Nga kada tokono mumangyami ho ginawon isuangget pananudan pelayanan. Numbayan dati sira no po dot ay harakan takan da awayaan nga ilo nakasari ipawsawon dati pasukuan dati kumakinarahingan inapay panumbayaan dati haro kasari pangukupan da kinarahingan mentok dati nga ilo nulod iyati kadaw nga nuka iyahay nga monotos nagi kadaw. Kami juga berusaha iyati nga harot paburuan dati montok dot memogusa tokolot kaboboyhon dati sebagai pelayan na kinarahingan pangogirot toko ikalansanan toko sadu toko dad mantadet kaboboyhon di kaimbayatan dat isuang keposian dati magangat dati mengimbayat dati isuang da karaton makiano tokod pangupan kinarahingan ikatumbayaan dat harap pangupan di siyo montok dati dan sana. Yesus kasasarit ko Yesus ano misi sa ato kad isang sambayan? Kinarahingan isong kadyan sorga kung sikaw da kaswabo na bayno insan pakagud o gumuot ay susunod no kumadahay ipopohondom bot pengkukurohot at timbabaan dahay diti timpo da dondo timpo da rumikot napurimanan na gidahay sebagai papatilambos at pelayanan no diti pamagunan iti iyahay pinatumboyo no nangapili no papaindalan di nga harohot kantakan do iyahay no po nga kapuriman dot o insok kapuriman nagid o imbayat mantada korohian pamagunan nagi kawaya idi korohian dahay sebagai tulun dit ang alamok irine momon say dahay mumbal nan dahay kondorong kumbal ni kairikaw kasunsurih da isuanggat pelayanan lebih pendat isuanggat iman panumbayaan kumadia nga kaswabo na bayno ginaw dahay gumuli umadia panumbayaan dahay nga mandahay paburuo irin na dahay pakihupan dahay kumadia moed pasomok patilambos yahay o girot kumadia Tuhan. Kung sikaw tu hino ka nagimampay dahay isuang tindalanan da bayno tadaw da bayno nuno pay buruan dahay rikotan dahay tamodan dahay nga ikalansanan da kopiyontok kopihunong na di korohyan. Berkatan lagi at kalidasan dahay gisa mo irin na pangamanhak kasimbayanon umad pagindalanan da kapasyan dahay. Tinasamayang dahay isong rantuhan Yesus. Amen. Kaya kung sikaw kinapagyampayan dati, kapiruba to kakagod
kasuwaban na suwap. Hinako po, sanang-sanangon magindalandot. Adaw do bay no? Lagi papaindalandot buru-buruan natin. Yesus kasasalit korowo Soko irad sinunod kadang koto Yesus nusundiyo haroson di